Yabona into engirealizile ukuthi bonke labantu abathi ama-foreigner abahambi, i-majority yabo isahlala emakhaya. Isahamba isaye ekhishini yolanda iplate. Ngoba trust me, akekho umuntu ohasilayo ongekho kwi-province yakhe okwenye i-province ongekho nabazali ohasilela impilo yakhe. Ngeke akhulume kanje because uyabazi umzimba. Uyazi kunjani ukuvuka ukhokha irent. Uyazi kunjani kumele uhlanganise imali yokugibela emsebenzini. Then bese kuba khona abantu abahlele ekhoneni babuye babukele indaba, babukele social media bese bazo blame ukuba incompetent kwabo kuma foreign. I-majority yalabantu abasho lento le abantu abasahleli kwi-province abazalele kuyo, bafundela kuyo isikolo bese bahlala ekhoneni. Yibo ke labantu labo. Ngoba into engizokutshela yona iwani ukuthi angeke uze uphumelele usahleli kule ndawo ozalelwe kuyona. Number 1, abantu baleyo ndawo banomona, barelaxile njengawe, abekho hungry for ukuba successful. Why? Because bahlele emakhaya, uhlele emkhukhwini ngale ngemuva, ngale emva kwendle enkulu, uphema insango lapha. Oyintombazana ibhizi izaliswa umfana ongafuni ukondla. Ngeke uphumelele uhleli nabazali. Manje angeke kuze kusuka umuntu ongakaza aphume even eKZN noma ongakaza aphume even eEastern Cape noma eLimpopo azositshela thina ukuthi sithanda ama-foreigner. Kusama hustler thina. Sinabo 10-15 years isahamba emakhaya. Ngoba sifuna impilo engcono. So siya understand ukuthi why ama-foreigner la. Ngoba nathi senze same thing. You have to migrate. Even ilwane ziyamigrate ziye kwenye indawo. Zifike izizale la, zimigrate nengane zawo yolomfula zingale kuma green pastures. So abantu aba weak, abantu aba ignorant, abantu abanomona, abantu abane ego engasile, yibo labo uthola beblame ama-foreigner, bethi ama-foreigner ilwane ziyamigrate. Abafethu akekho umuntu ongamigrate. Ukunje sebeshaya ngomqondo basikhandela amabhoda abaphathi bomhlaba. Ngoba they know ukuthi if usingekho controllable, then they won't able to make any money out of us. Because ama-resources angempela la emhlabeni bafethu abantu. Igolide alibalekanga ngaphandle komuntu ngoba ngeke uzulize liguphi igolide. Kufuneka thina kumele sehle soyiguphi igolide. You understand? So ukuba dom kwakho kwenza ukuthi abantu ama-elites, abantu abale phezulu badla imali. Ngoba le phezulu ayikho irace. Le phezulu ayikho indaba ukuthi ngiphuma kuyiphi tribe. Baya understand ukuthi imali kumele ibe ne-chain, kumele kube ne-chain yokhanda imali. Ngoba ngeke uzuphumelele uyi-one. So labantu aba-weak laba aba-influenceka kalula, abantu abanomqondo, abantu abacabangayo, abantu abaziyo bafunani. Ngoba akusiyo abantu aba-right kuphela baneplan. Even nabantu ababhedayo baneplan ngathi ukuthi basebenzisa kanjani bayisebenzisa kanjani ignorance yethu. So ngicela ukuthi bafethu unyekele ukulalela abantu. Go seek information for yourself, uconfirm it. Don't just confirm anything utshelwa umuntu. Ukuze lokho abakushoyo uhambe investigate la ukuze uzokwazi ukuthi mawufika lapha